FAN TV. Twongeye kubasuza kuri YouTube channel yacu tugiye kubagezaho kuri yuko perezida wa Rayon Sports yahagaritswe mezi atandatu mu bikorwa byose by'imikino. Perezida w'ikipe ya Rayon Sports yarangije guhagarikwa amezi atandatu mu bikorwa byose bya siporo kubera imyitwarire yagaragaje bw'ikipe ye yangaga kwitabira imikino y'irushanwa ry'ubutwari. Kuri wa kane tariki ya 7 Mata nibwo Munyakazi Sadat usanzwe ari perezida wa Rayon Sports hamwe n'umuvugizi w'ikipe Nkurunziza Jean Paul bahamagajwe ngo basobanure ibyerekeranye n'imyitwarire bagaragaje igihe Rayon Sports titabiraga irushanwa ry'ubutwari rya 2020, aho Sadat abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter. Munyakazi Sadat: Honorable, humura, ibyo wavugaga twe tubona ntabyo, kandi igihe kirageze ngo tuvuge oya imikorere mibi, oya ku karengane, oya ku bayobozi bubi bwa Ferwafa. Ibingibi yabinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter mu kwezi kwa kabiri ku itariki 8 2020. Nanone yongera ku rubuga rwe rwa Twitter ku itariki 8 z'ukwa 2020 avuga ati: ubuyobozi bwiza bushingira ku cyizere ufite nabo uyobora. Iyo bagutakarije icyizere, inzira nziza ushobora guhitamo ni ukwegura. Ntago wayobora abantu batakubonamo icyizere. Niyo mpamvu mpamya ko iyi nama ariyo nziza ku buyobozi bwa Ferwafa. Mukuri nta credibility ugifitiwe. Irushanwa ryabaye mu mpera z'ukwezi kwa mbere risozwa tariki ya 1 Gashyantare. APR FC niyo yegukanye igikombe nyuma y'uko inganyije ku munsi wa nyuma w'irushanwa n'ikipe ya Kiyovu Sport yasimbuye Rayon Sports mu irushanwa ry'uyu mwaka. Rayon Sports nyuma y'irushanwa yafatiwe ibihano birimo kuyikura mu irushanwa ry'ubutabera, kuyikura mu irushanwa ry'ubutwari mu gihe kiri imbere, no kutemererwa gukina imikino ya gicuti mu gihe cy'umwaka. Ariko ibihano byaje kugabanwa, iyi kipe iza kwemererwa kuzakina irushanwa ry'ubutwari rya 2021 mu gihe yazaza mu makipe ane ya mbere, inagabanyirizwa igihano ku birebana no gukina imikino ya gicuti. Aha nyuma yo kwitaba bakasobanura byarangiye, Munyakazi Sadat ahanishijwe guhagarika amezi atandatu mu bikorwa byose by'umupira w'amaguru, mu gihe Nkurunziza Jean Paul yahagaritswe imikino 4 atagaragara ku kibuga. Abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, Munyakazi Sadat akaba yahise atangaza ko azajurira iki cyemezo kuri uyu wa mbere. Yagize ati: muraho mwese, imyanzuro ya komisiyo y'imyitwarire ya Ferwafa, ntabwo yavuze Ferwafa, yavuze Ferwafa, imaze gusohora icyemezo cyayo. Umwanzuro: impagaritse amezi atandatu mu bikorwa by'umupira. Icyemezo tukazakijurira ku wa mbere. Mugira umugoroba mwiza. Nk'uko bigaragara ku rukuta rwe rwa Twitter, nguko mu magambo ye yavuze: muraho mwese, imyanzuro ya komisiyo y'imyitwarire ya Ferwafa imaze gusohora icyemezo cyayo. Umwanzuro: impagaritse amezi atandatu mu bikorwa by'umupira. Icyemezo tukazakijurira ku wa mbere. Mugira umugoroba mwiza. Guhagarikwa kwa Munyakazi Sadat byaba bivuze ko atazakomeza kuba umuyobozi w'iyi kipe ya Rayon Sports mu gihe cyose, ariko ataba atsinze ubujurire. Nguko ese ngo n'ubundi Munyakazi Sadat yaba yarayoboye Rayon Sports ku buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko abantu benshi bakunda kubyibaza, hagendewe ku itegeko rigenga amasosiyasiyo imiryango itari ya leta ry'ibihumbi 2012 n'amategeko nshinga stati ya Rayon Sports. Ubuzima gatozi bwo mu 1968 bwavuguruwe bugahuzwa n'itegeko rya 2012. Bwana Munyakazi Sadat ayoboye Rayon Sports mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera impamvu ebyiri. Munyakazi Sadat si umunyamuryango wa Rayon Sports wemewe n'amategeko, bityo ntashobora no kuyibera perezida. Stati ya Rayon Sports mu ngingo ya 5 iteganya ko abanyamuryango ba Rayon Sports bari mu byiciro bitatu. Icyambere, abanyamuryango bashyizeho umukono ku nyandiko zishinga rya Rayon Sports. Icyiciro cya kabiri, abanyamuryango binjiye muri Rayon Sports bamaze kwandika basaba bakabyemererwa n'inteko rusange ya Rayon Sports. Icyiciro cya gatatu ni abanyamuryango b'icyubahiro batoranwa n'inteko rusange kandi bo
baratora. Biriya byiciro bibiri bya mbere bitwa abanyamuryango nyakuri effective members, ni nabo bemerewe gutora. Sadate rero nta na hamwe abarizwa kuko nta busabe yigeze akora asaba kuba umunyamuryango wa Rayon wemewe n'amategeko, ndetse nta n'inteko rusange yigeze iterana ngo yemeze ubusabe. Kubera izo mpamvu ntashobora kuba perezida w'umuryango wa Rayon Sport kandi we ubwe atari umunyamuryango. Impamvu ya kabiri, abatoye Sadate ntibemerewe gutora. Munyakazi Sadate na komite ayoboye batowe muri Nyakanga 2019 batorwa n'inteko rusange igizwe n'abahagarariye za fan club. Muri sitati ya Rayon Sport havugwamo ko abahagarariye za fan club bashobora kwitabira inteko rusange ariko bemerewe gutora keretse babaye ari abanyamuryango binjiye mu muryango mu buryo bukurikije amategeko. Barabisabye bakanabyemerera, nk'uko inyandiko nomero 021 NOG 2015 giha ubuzima gatozi umuryango wa Association Rayon Sport. Twe Profesa Shyaka Anastase, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere, dushingiye ku itegeko nomero 4/2012 ryo kuwa 17 z'ukwezi kwa 2012 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango nyarwanda itari iya leta, cyane cyane mu ngingo zaryo za 22 na 23. Dushingiye kandi ku ibarwa twandikiwe kuwa 19 z'ukwezi kwa 9 2014 n'umuyobozi w'umunyamuryango Association Rayon Sport asaba ubuzima gatozi. Tumaze kubona ko uyu muryango wujuje ibisabwa byose kugira ngo umuryango nyarwanda utari uwa leta uhabwe ubuzima gatozi nk'uko biteganywa n'ingingo ya 22 y'itegeko ryavuzwe hejuru, duhaye ubuzima gatozi umuryango Association Rayon Sport. Iki cyemezo kikazatangazwa mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda bikorewe i Kigali kwa 23 z'ukwezi kwa 4 2014. Profesa Shyaka Anastase, umuyobozi mukuru wa RGB. Nguko rero ibya Rayon Sport n'umuyobozi wayo Sadate wagiyeho binyuranyije n'amategeko. FAN TV